телеканалының эфирінде хабарлар авто информацион программасы диққатыңызға авале этіле. Селам алейкум, урметлі серджілер. Студияда мен Фадиме Сейт Мамут Чалшам. Бұл аптаның ең мұйын ве хатырлайжы хабарларыны біздің елімізді текрар көресіңіз. Бүгін программамызда. Девлет башы Москвада 15-ші юбилей матбуат конференцияны кешірді. Июль айында Симашка адына яңы тибби меркез açılacak. Ахмезжит шehri ve içki kasabasының сәкіндеріне мескен elde ету үшін сертификатлар берілді. 65 yıllık юбилейні Қырым санавиациясы қайд етті. Кешкен ел девамында Қырым бойынша 200-ден зияде лифт деңіштірілді. Кудайгул койының 70 яшлы сәкіні Урмет Сейтумеров үшін ялдав мевсімі ижбір вақыт бетмей. Бұл ведігер вақаларны біздің яйнымызда сейір етіңіз. Бұл афта Москвада Владимир Путиннің 15-ші юбилей матбуат конференциясы олып кешті. Тедбірде иштирак еткен журналистлерінің сайысы рекорд дәрежесіне етті. 2000-ге яқын адам өз суалыны бермеге тырышты. Конференцияда біздің телевизион тақымымызды чалышты. Мемлекетіміздің пайтақтындан Султания Ситакаеваның левхасы. Халқара тижарет мерkezінің кіріш салонында олған әркес Молдовиядан келген журналистке дихат айыралар. Александр Данильчев әдеттен тыш чалғы әлетні қолланып өзіне желпеті. Если хотите, мы, безусловно, сейчас вам продемонстрируем звучание этого замечательного музыкального инструмента. Вот так звучит этот инструмент. Тамам уйле вақыты Москвада Владимир Путиннің юбилей матбуат конференциясы башланды. Тедбірдің башында Владимир Путин ичтимаи иқтисади нәтижелерін шығарды. Я не буду с длинными речами выступать вначале. Я так понимаю, что желающих задать вопрос очень много. И в ходе нашей сегодняшней дискуссии, в ходе сегодняшней встречи я постараюсь воспользоваться вашими вопросами для того, чтобы и показать, что и как у нас происходит в стране. Вам спасибо большое за такой интерес живой. Bundan soң журналистлерінің субеті төвге кечті. Суал бермеге істегенлер 2000-ге яқын бұл сене оларының сайысы рекордқа етті. Чоқысы журналистлеріне Америка Қошма Штатларының олған мұнасебетлер мерақыландыра. Олыватан женкінде ғалебенің 75 елығына азырлықлар ақында, иқтисадиет вес санкциялар ақында суалер сеслендіріле. Президент Украинадаки вазетке қимет кесті. Шақалар да олды. Возможно бы, если бы украинские танки были бы на Кубани, то вы тоже бы немножечко к нам изменили отношения. Вы имеете в виду 72-е машины или 34-е? У нас основной боевой танк Т-64. Т? Т-64. Произведен в Харькове. Т-64. Ну, это уже советская машина. Матбуат конференциясында четел күтлеви мәлімат васталары да иштирак етті. Борис Анзов Булгаристандан келді. Бірінші невбетте Владимир Путинге сағлық теледі. Да, знаете, мы хотели просто, у нас есть такая традиция, на Новый год наши дети ходят и стучат по спине, людям и желают здоровья. Мы хотели постучать просто Владимиру Владимировичу по спине и пожелать ему здоровья и благоденствия. Это называется сурвачка. Залда халабалық сес шамата эпісі журналистлер пек фаалер, әрбірі плакатлар веб парлақ кейімлелер ярдымының Девлет елбашчысының дихатыны желп етмеге тырыша. Қырымдан да суал oldu. Rusya балаларыны шарайтсыз хастаханелерде ве имтиансыз насыл етіп теревелемеге мүмкін деп соралды. Люди должны получать медицинскую помощь бесплатно. Это касается всех, в том числе и детей, и прежде всего детей. Но в подавляющем большинстве случаев так и происходит. Кстати говоря, я уже говорил об этом, у нас существенный прогресс в снижении детской смертности. Это вот один из способов решения как раз демографических проблем. Владимир Путин Алтай тіліні сақлап қалмаға век Горно-Алтайск шерінде екене мектепні құрмаға ярдым етмеге сөз берді. Бұндан да ғайры милитерлер огренелевіне чоқча дихат айырмақ кереклігіні қайдетті. Юбилей конференциясы 4 saat 18 dakika devam etті. 80-ге яқын суалге жаваплар сеслендірілді. Сонында президент әркезіні келе айтқан яны елнен қайырлады. София Шукурова, Султания Ситакаева, Рамазан Аливапов, Миллет үшін.
99% азырлық Симашкадына яңы тибби меркез 2020 сененің июль айында ачылажақ. Бұл уақытта Қырым елбасшысы Сергей Аксенов білдірді. Бұл hafta Cumhuriyet başı құруcılıqны ve Zemanivi клиниканың абыданлаштыруыны тешкерді. Насыл донытмалар енді ерлештірілген екен. Муэссисе қач адамлық олажақ. Бұл суалерге жеваплар бізім невбеті келефамызда. Позволяет делать тот или иной вид исследования. Здесь можно, я так понимаю, все вообще делать. Без исключения. Это же приемное отделение. Только на прием работает. Яны бинаға яны тиббит техника. Симашкадына яны хастаханесінің хабул кабинетінде компьютер томографик аппараты қойылған. Земаневи донотма ярдымынен бүтін вүджуднын алыны тешкермеге мүмкін. Прогресс не стоит на месте. Соответственно, были приняты решения покупать современнейшее медицинское оборудование, приобретать. А проект был 16-17 года. Соответственно, обновили оборудование. Бинада хастаханеви поликлиника ерлешежек. Біріншісі 730-дан зияде хастаны қабул ете білежек. Бұл ерде 3,5 bin хадым çalışacak. Симашкадына чоқ профилік тибби мерkezде 17 хирургия бөлігі олacak. Эким чықыру бекмелері тек операцион блокларда дегілді хасталар ятхан ханелерде де олacak. У каждой койки есть вызов врача, то есть у работника на входе загорается лампочка. Супер! Душнен донатылған онайтлы палаталар ашайт блокі виатта бомба сағынағы. Бұл объектлер азырылғаныны Қырым елбасшысы Сергей Аксенов тешкерді. Строительство, тем не менее, планировали закончить в конце года, однако уже реалистично оценив сейчас все ситуации, и главное это сроки поставки оборудования тяжелого, часть которой зарубежного производства. Құруcılıqның мейданлығы 10 гектар. 2017 сенесі федераль мақсадлы программа бойынша қорып башлаған еділер. Лейханын феті 9 миллиард рубледен зияде. Учета электроэнергии и защиты линии, отходящей в сторону больницы Симашка, выполнены. Шымды энергосистемаларға қошылу бойынша актив иш алып барылақ. Хастаханенің яны веб бүтінлі автомат шекілінде çalışқан подстанциялар бар. Құруcılar құру трансформаторларны қолландыралар. Олар иқтисат етелер ве янгын жеттен хавсызлар. Устройство связителей механики тоже на абсолютно новом технологическом уровне. За счет этого всего нам есть возможность у нас контролировать все технологические процессы, происходящие в режиме онлайн. Тибби комплекс донатманен темен етілігу девам ете. Енді 60%-дан зиядасы ерлештірілді. Симашкадына чоқ профилік меркезі кележек сене июль айында açılacak. Сефи Шукуру, Адиана Бекмамбетова, Эрвин Амиралиев, Миллет үшін. Единая Россия фирқасы Мариф везерлігіне мемлекетіміздің эпосы мемлекетлерінде четел тілі бойынша екене девлет имтианыны лағу етмек теклif етті. Бұл уақытта фирқаның новая школа адлы лейхасының координаторы, фирқаның генераль шурасы президиумының азасы Алена Аршинова хабар етті. Оның сөздеріне көре экспертлер Верусияның эпосы регионларындаки джимат векеллері тәсіл системасы бойлы адымға берілген мүддетте азыр олмағанына таныды. 2022 сенесі четел тілі бойынша екене девлет имтианы мүмкін дегіл. Башындан оның кечірілігі үшін керекли чарелер комплексі бақылмады. Алена Аршинова аңлатқанына көре четел тілі бойынша екене девлет имтианының кірсетілмесіне тәсіл инкишафында девлет стратегиясының олмағаны кедер ете. Стратегиядан еге тапшырылуы керекли олмағаныны яда четел тілі бойынша имтианның дигер шекелі керсетілуіні анламалымыз. О вақыт қачынчы сенесі кейфетлі азырлық темен етмек мүмкінлігіні сайып чыға білеміз. Оның қайд еткені кебі бұтел терслері кечірілуінен бағлы шымдыки мәселелерінен бірге мечбүри имтиан кірсетілуі көй мектеплерінің мезонларына мемлекетінің етекчі али оқу юртларына керішіні қапатмасы мүмкін. Юзден зияды Қырым сакины Ахмеджетті ерлешкен шахси евде квартиралар сайыплері олмасына сертификат әлді еттілер. Частлы сайыплер стандарт эв адлы құруcılık программасының иштиракчилері олдылар. Олар өз құманчылары ақында бізді мұхберлерімізге тариф еттілер. Венера Сетарова яны квартирасының қапысына ача. Сайывлы дақалар Бұрасайжан вен ниайет қадын ақайының берабер шақсиевінің босағаны атлап кечем. Ура!
10 yıldan ziyade Setarovlar Korantası Jankoy şehrinde ana babalarının evinde omur geçirediler. Küçük evde 7 insandan ziyade adam yaşaydı. Beraberlikte muhabbet yaşaganlardan bakmadan o ev hakkında her vakit arzu etediler. Наши мечты воплотились в жизнь. Огромное спасибо, конечно, руководству фонда, руководству республики, что вот такая программа создана для людей, которые действительно нуждаются в жилье. Вот, и я же говорю, мы, честно говоря, до сих пор не верится нам, что все это произошло на самом деле. Да, вот. Yani ev sahipleri evini beğendiler, komşularının tanış oldular. Endi Venera hanımga işke kelip etmege kolay olacak. Kun 4 ay içinde o Jankoy'dan Ahmedjit'e keleydi. Endi bu kasebetler geçmişte kalacak. Уже на компьютере, на рабочем столе у меня уже папки, и комнаты ванны, и комнаты... Эскизы эти собираем. Да, конечно, уже, да, ремонт, это такое дело, да, нужно к нему основательно подходить, поэтому тоже разработки какие-то более-менее уже подобрали. Umur arkadaşlar interyer nasıl olacağı üzerinde düşüneler. Olarga 53 kvadratmetrlik yerde hepsi donatmalarını ve turmuş texnikalarını yerleştirmek gerek. Yanı odalarının abadonlaştırılığı boyunca hayaller çok, lakin Setarovlar bileler kvartiranı zemanevi milli üslupte bezetecekler. Ой, вообще котел, печка, плита газовая, супер. Bugün kvartiralarını 100'den ziyade Kırım sakini aldı. Olarga vesikalarını tantanalı muhitte darqattılar. Секундочку попросим. Принцесса, как тебя зовут? Яна. Скажи, ты рада? Да. Balaklavskaya sokağında tıklenilgen evlerden bu üçüncüsü oldu. Obyektini Standartное жилье adlı programı boyunca kurdular. Bu işlerge 70 milyon rubleden ziyade para ayrıldı. На сегодняшний день мы рассматриваем еще одну площадку в районе 5 гектар для выделения нашему республиканскому фонду поддержки жилищного строительства, дабы реализовать, дабы продолжить реализацию программы стандартного жилья. Пока не хочу забегать вперед, там идет сейчас обсуждение градостроительной концепции и непосредственной посадки домов, дабы понять, сколько квартир мы сможем там еще реализовать. 9 katlı ev ve 3 kırış kapı yanı yaşayış için kompleksinin korunuşı böyledir. Abadonlaştırılgan azbar bu evin sakinleri için daha bir bakşış oldu. Mında asfaltden töşülgen yollar, bala meydanı, rahatlanıp için yerler ve parkovka var. Naciye Sayba, Dmitri Nizavoy, millet için. Яңы yıllık kvartira içki kasabasının sakinlerini de bekley. Olarga mesken elde etuv için sertifikatlar verildi. Kırım Cumhuriyeti'nin devlet programması çerçevesinde reabilitasiya etilgen gражданlarga yıl mesken satın alınan. Rayon sakinlerinin kuvançlı anıları hakkında bizim nevbeteki levhamızda. İçki rayonunun sakinleri için huvançlı vakıya olarga sertifikatlar berildi. Endi olarning şahsi kvartiraları olacak. Эди Ибраимова 40 yıl балаларының birlikte kiraga alınған kvartiralarda kun keçirdi. Ekabet 9. senesi mesken aluf nevbetine turda. Endi beklevler episi keçmişke daldı. Onun öz koşesi olacak. Это квартира, однокомнатная, хорошая, в заветном, со всеми условиями, там, со всеми этими. Я очень рада. Спасибо, что дали. Çetel tilleri ocası Lilesit Muratova vesikalarını 2014. senesi tapşırdı. Birkaç yıllık beklevden son onun ve ömür arkadaşının arzusu gerçekleşti. Я очень благодарна, что наше государство, правительство проявляет заботу о своих гражданах. Kırım'dan sürgün olungan halklar abadonlaştırılığı boyunca bölüknün müdürü Daler Yakubov hayt etkenini bu umumen 4 yıl devamında devlet içki rayonunun sakinlerine 28 объект satın alınığı için subsidiya ayırdı. По программе укрепления единства российской нации и этнокультурного развития народов России получают жилье граждане, состоящие на отдельном квартирном учете в администрациях муниципальных образований Республики Крым. Endi yanı yılda içki rayonunun 3 korantası şahsi kvartiralarının anahtarlarını elde edecekler. Onların meskenleri devlet programması boyunca satın alındı. Muhammed Zikriyev, Revina Miraliyev, millet için. Kırım'da jurnalist года серлевалы 6. taqdirlenuv merasimi keçti. Mediasasının en mükemmellerini televizyon, radyo, basma ve internet gibi kütlevi malumat vasıtalarının 4 faaliyet yönelişlerinde belgilediler. Bizim zenadaşlarımızın mütehassis erişmeleri hakkında nevbeteki levhamızda seyir etiniz.
Kameralarının yaşnası velerinde şerefli mükafatlarının tebessümlü hatıra fotoları. Mükafat en yaxşı jurnalistlerge bağışlanğan. Munda en güzel müellifler, aktual fotoreportajlarının korrespondentleri ve en yaxşı operatorlar toplanğan. Onlar hepsi haftada 7 gün 24 saat en mühim hadiselerinin merkezinde bulunalar. Yılın telereportajı mükafatını birinciler sırasında bizim telekanalımızın korrespondentini ala. O Millet telekanalında 5 yıldan beri çalışan jurnalistinin Kırımlar Yarımadanı malumat blokadasını kırıp Varşavadaki OBSE toplaşınında yapkan çıkışları hakkındaki maksus reportajı bu yıl en yaxşı dep tanıldı. Мен gurur duyam ve gelecekte de böyle bu mükafatlarını kazanmak için çalışacağım ve bizim milletimiz, bizim vatanımız için de çalışmaya devam edeceğiz. Bu yılın mükafatını elde etmek için 250 talep verilgen edi. Hepsi olup onlar 40 federal ve municipal kutlevi malumat vasıtalarından geldi. Kutlevi malumat vasıtalarının temsilcilerine sağlık saqlav, turizm ve sport için diplomlar verildi. Böyle diplomlardan birini bizim telekanalımızın alıp barajısı Elvina Seyitova da elde etti. Özünün müelliflik повестка дня adlı ayınına tahsil ve gönüllülük mevzusunu aydınlattı. Знаете, я думаю, что настоящие журналисты, они работают далеко не за награды, учитывая, что мы сейчас живем, работаем в условиях информационной войны. Это наш вклад как воинов информационной войны, это наше служение государству и обществу. Но тем не менее, получать награды всегда приятно, и огромная благодарность правительству Крыма за такую высокую оценку нашей профессиональной деятельности. Мотивирует ли это еще больше работать? Конечно, мотивирует, но больше всего мотивируют, конечно, результаты нашей работы и та отдача, которую мы получаем от наших телезрителей. Bu ise Millet telekanalının 3. mükafatı. Kanal maliye savatlığı mevzularını aydınlatqanı için mükafatını telekanalının general müdiri Ervin Musayev ala. В конце года происходит подведение итогов работы средств массовой информации, что является определенным стимулом для нашей работы и выводов на следующий год. И телеканал «Милет» уже 3-й год подряд становится лауреатом в ряде премий, что очень радует. Я рад за своих сотрудников, рад за своих коллег. Mükafatlarını 22 yöneliş boyunca berdiler. Cumhuriyet başı Sergey Aksionov'dan Grand Prix mükafatını Kırım'da Россия Сегодня agentliginin korrespondentini Maksim Graznov aldı. Yılın jurnalisti adlı konkurs bu savdaşlarının işlerine kıymet kesip tecrübeni paylaşmağa bir fırsattır. Elmas Ablakimova, Akim Bekirov, Millet için. Kanatlı tez yardım bu hafta özünün 65 yılını Kırım sanaviyasiyası kayıt etti. Burkunde binlerce müracaatlar ve kurtarılgan canlarının büyük sayısı. Юбилей günü Kırım Sağlık Saqlav Hizmeti, acele tibbi yardım ve felaketler merkezine 17 yanı avtomobil verdi. Tafsilatlarını Naciye İsayeva bile. Sabah erте acele tibbi yardım ve kazalar merkezinin brigadası nevbetçilik eti başlay. Yüksek kategoriya mütehasısı Lyudmila Samoshkina çıkıştan evvel donatmalarını ve ilaçlarını teşkiriye. O 30 yıldan ziyade tibbi hizmette çalışa. Onlardan sonki 2 yıl devamında sanaviasiya felçeri olup çalışa. Sayıvlı dakalardan son olarga müracaat keli. Biri ayrıca mühim tibiyetçi adamlarının canlarını sık halda yolda kurtarmak gerek deyip ayta. Просто так санавиацию не вызывают. Это инфаркты, это инсульты и патология беременных, и новорожденные. И поэтому выезжаем всегда сразу, независимо там, какой вызов поступил. То есть не делится, что ага, этот мы отложим, а на этот мы поедем быстро. Сразу обслуживается. Olar yetip kelgen yerlerde vaqt saniyeler sayılı tıbbi xadimler için bugün mühim kun. Kırım sanaviyasiyası 65 yılını kaydettim. Tezden Lyudmila ve onun zinaddaşları başka maxsus maşinaga oturacaklar. Çünkü o çalışkan noktaga bugün yana arabalar yetkizildi. Onların donatmaları yanılatılgan. Yanı maşinalarının esas hususiyeti bu onaytlık ve mobilliktir. Arabanın içi eski tez yardım maşinalarına göre bayağı kence. Şimdi donatmaları var, defibrillator, электрокардиографлар ve suni nefes aluv аппараты. В рамках вот этих торжественных мероприятий будет передано 17 автомобилей класса Б и класса С. Это автомобили на базе Ford. Желтого цвета машины пойдут на санитарную авиацию. Именно это реанимационные, оборудованные всем необходимым оборудованием.
белые машины пойдут на медицину катастроф, на скорую медицинскую помощь, а также вы видите отдельно машины повышенной проходимости на базе УАЗ «Патриот», которые пойдут в сельскую местность. Диспетчер мерkezінен телефон вастасынан бағламақ үшін 4 сания керек. Мұражат бағлауына 2 даққа қадар вақыт кетем. Кімерде чоқча бұл вазетін ағырлығына бағлы дей Наталья Бурсова. ШМДО 7-ші шер хастаханесінен 6-ші хастаханеге тиби тахлиетовны қабыл етті. Очень часто бывает трудно добиться адреса. Главное, хотелось бы, чтобы говорили адрес. 50% нашего населения, к сожалению, не знает, где они проживают. Onlarca dispetcher müracaatlarını saniye kabul eteler. Bu bir mütexassisga 70'ke kadar bağolay. Ekimler aytkanlarına göre hastaga acele yardım göstermek için altın vaqt kaydesi var. Kimerde bunu becermek pek kıyın ola. Зависит от того, какой день. Бывает мало вызовов, бывает очень много вызовов. Всегда по-разному. Звоним руководству, узнаем, как правильно поступить. Машина выезжает, берет фельдшера, либо анестезиста, доктора забирает и едут в больницу. Gelecek sene Kırım Hakimiyeti 20 tikuçar meydanını kurmağa niyetlene. Aman bir rayon hastahanesine uçuf enuf yolağı peyda olacak. Şimdiki vaqtqaca acele tibbi yardım ve kazalar merkezin sanitar aviatsiyasında bir tibbi ansan tikuçarı var. Böyle kanatlı test yardım maşinasının ekimleri adamlarga uçakta yardım göstereler ve hastanı kerekli yerge rekord vaqtda yetkizeler. Najiseva, Ramazan Alivapov, Millet için. Бүгінгі күнде Қырым лифтлер деңіштірілуі бойынша Русияның деге регионларыны оза. Тек ағымдаки ел девамында ярымадамызда 200-ден зияде яңы лифт ерлештірілді. Бұл hafta Ақмесжетте да яңы 4 лифт çalışı башлады. Айша Шулакова девам ете. Лифт хочалығы суалері бойынша комиссиясының ребері Сергей Чернышов Ақмесжетінің чоқ қатлы евінде яны көтереджі механизмны çalıştıra. Kırmızı şerit hava topları ve algıçlar. Lift çalıştırılığı bu evnin sakinleri için haqiqiy bayramga çevirildi. Ура! Поздравляем жителей с новым лифтом! Bu 9 katlı evde 4 lift deniştirildi. Tış hizmetçi öz işini 3 ayda becerip yetiştirdi. Birinci olarak көтережілерінің işini hakimiyet vekilleri kıymet kestiler. Отличный лифт. Самый современный. Очень плавный, тихий. Bu vakana adamlar çok yıllar beklediler. Evnin yaşı 40'a yakın. Eski liftin yaşı da tamam şu kadar. Sakinler aytkanlarına göre liftlerini mında hiç bir vakit tamir etmediler. Он сам открылся. Мы заходим. Заходим. Ой, как хорошо, как классно. Bugün yukarı katlarının kuvancı daha ziyadedir. Endi olar merdivenden piyade көтерілмейecekler. Был старенький уже и часто ломался, очень часто ломался. Я даже несколько раз застревала в лифте. Да. Так что я думаю, что этот против того лифта это небо и земля. Күзгүлер, таянғычлар вандалыққа қаршы қаплама. Фотодатчиклер көздері ярамай көргенлер үшін брайль дөгмелері. Земаневи лифтлер бойледір. Олар хавсыз ве энергияны иқтизат етелер. Да, черек асыр қызмет етмек керек. Яны лифт ескісіне баққанда тәжжеве онайтлыжа. Оның юг көтірі де 400 килоға жарты. Ну, это очень хорошо. Что, за 40 лет хоть впервые уже давно пора новые лифты. Говорят же, 25 лет и лифт надо менять, а им уже по 40. Ну, это мы рады до без памяти, как говорится. Лифт донатмаларының мықязлы денештірілігі бұл ел күзде башланды. Енді ярымадамызда 200-ден зияде лифт денештірілді. В среднем проектирование, изготовление, поставка и монтаж лифтов осуществляется в пределах 4 месяцев. Мы получили задачу от главы республики эти сроки сократить и входили их примерно в 2-2,5 месяца, не более. Bugün Kırım liftler deniştirilüğü boyunca Rusiyanın diğer regionlarını oza. Lift donatmalarının deniştirilüğünden çok kvartiralı evlerinin kapital tamir işleri boyunca regional fond uğraşa. В 2019-м республика сделала колоссальный качественный рывок. По итогам 2019 года мы прогнозируем, что будет заменено более 450 лифтов, что в 3 раза больше по сравнению с 2018 годом. И мы здесь отмечаем, что это стало результатом такой слаженной работы Совета министров, министерства, регионального оператора, собственников, жителей и подрядчиков. Епсі ескерген лифттеріні Қырымда 2025 сенесіне же денештірмеге ниетленелер. Айша Шулакова, Асан Зевадинов, Millet үшін. Сағлам аят тарзы Құдай ғолгойның 70 яшлы сакины күндеңізде ялдай. Спортнен обутун омыры девамында ұғраша. Урмет бей муафақиетлерінің сырыны бізім ұбірлерімізге açtı.
Шидетлі елве кеметрлік далғалар. Урмет аға үшін бұ ичді кедердегіл. Невақачы үшін сувық сувда күнлік ялдав энді омур тарзына чевірілді. Урмет Сейтумеров үшін ялдав мевсімі ич бір вақыт бітмей. Оның айтқанына көре, оатта 5 градус сувықта біле сувға далды. Өзіні өзі незарететі сув не қадар сувық олса, о қадар тезче ялдамақ керек дей. Ой, отлично. Когда искупаешься вообще, когда обтерешься. Урметаға суық сулда ялдавнен 10 ел евелсі оғрашып башлады. Энді іште невел біле ювына. Оның бұ авеслігі ось уйолыны тапты. Если самочувствие не важно, конечно, не надо лезть. Все, как бы терморегулятор ты должен слушать свое сердце и не лезть, как говорится, зря. Ирбір ялдавны омыр арқадашы көзеті Урмет Сейтумеров чоқтан ялдаса біле Алия ханым аля да ратсызлана. Айтаки, 10 ел евелісі Құранта башы бойле сағламлашымаға қарар алғанда айлелерінде еркес тайжипленген еді. Өзі есе суық сувны аля да сына бақмай. Никак еще не получается. Ну, получится в дальнейшем. Может, на него посмотри и получится. Бұ адамның да бір авеслігі бар. Бұ маса үстіндегі теннис ойыны. Автада 3 кере достарының бераберлікті ерлі клубта топланалар ве партияларны ойнайлар. Атта турнирде күчлеріні сынап бақмаға істек пейда олды. Все, коронная подача. Спортны Урметаға табалалықта севді. 30 ел қадар чапувнен оғраштыз. Сонсыз ғайреті бабасыны жойған сон пейда олды. О вақыт Құрантаны бақмақ оның бойнына тошты. Ось нуменесінен бүтін Құрандаға күч бере. Передает это внукам, нам передает эти силы, энергию свою. Его здоровый дух позволяет нам преодолевать все трудности. Сырыныз неде? Деген суалге Урметаға сырым асылында yok деп жауап бере. Сағлам адам халқымызға, жамаатқа ве Құрантаға керек. Айша Шулакова, Руслан Минаев, Герай Абдулаев, Миллет үшін. Бұл сағлық север ве тендурист ноқтада яйнымыз соңына етті. Мен сізге сағлық ве трафыңызда дайма güzellik олғанын тілейм. Кележек эфирімізге қадар көрішмек үзре сағлықнен қалыңыз.